ewiem atai din enoma atai din asase atai din obi ehwe the last trumpet obi atenaso etie the last trumpet sebe sound ewiem atai din asase atai din ewiem noma epomu mpata epo watai din Ubia tana so eche last trumpet. And it is a wee nipa no one tied dinya. Now we are your wabro. And pempenso ye drew nenya fediakoro. And pempenso ye drew nenya watimi wakame, Minister Joa Braya or Yankasa. And pempenso ye drew nenya I didn't know what Bajimi Duku, what Bajimi Busia one tria, what Jimmy Kunu, what Jimmy Yere. Wajime mpana empempenso ye drunya wajime bosia wasai majuma wadimina mala mso abai debi empempenso ye run for your life sabri yentrasi nya watimi wakami biemo yentrasi nkusinkonye ni obi atamse wakekeka ya ho asebo sabri we ye sabufu na te mu a wo be ye ho adwuma sakayo entro wo pentro na wudia sabri we ye ho adwuma na wo babe Sabre we se krono ena adore wo se sadia sabre we ye bra ye ho adwuma because we are living in the last days last minute mu ni we ka no ye ma ketia Roma no ka na ye ma wo last bus na eloduro enu nti baggage bi kutawa ebe ma mate ni na ka cho se sister wo ne onyema ne de wo nkomo o sa baggage ni na wo se pe baby fesi. So what you say jana will be chatumwa chatum nense se pubi mu na wodi ne bakwakoto ofane koto se ubi chanesu afri kura wutimu amesra ka ho ebre we nya me ma me nua no wota me pa ebre we nya sa ebre we di enye di me kuru di me fam pa di nya asem keto ebre we nya madamfo bi akodi me hu konkonsa dabi ebre we nya di wodi aye mimi so me ye ni bi dabi Ebre we nya ni pass me si we ye baifo debi ebre we ye hwehwe wo mu sister hwehwe wo mu brother hwehwe di padua nim edie na be ma Yesu Kristo ba obi gya ho eno na me busa ho asem wan kasa wonim ni padua na wote wo no wonim ho sa wodi abena no to amete wo minim me ho pa enti adie bi e be ma Yesu Kristo be ba me nkobi no mahase me ye ho adwuma enti me ni nipa ho ta enti me ni ho nipa ho adaje enti so wo be fra me na me shana fra wo fra me na mfa me nkonkoma me mfa mpo mi padaje enya na metuma ko me nkutu dwanim ni wunyame akokasa na suboni bi atimi mu a ebe ma Yesu Kristo pie na ni munyam a me ntumi ne nense no me koye ho adwuma sabre we wan kasa na ye ho adwuma o sisi wasoma wiase ne wan kasa trase na hwehwe nipadua nim na sakra wajen John the Baptist by Obekebi. Was the moon sacra mojo no so hini na ben. Obebo de wura nyasem ketwa. Obo de wuru boy afedi e chiri omuti asia. Wo hu so omobo mu yo e ba no singriti ama. Why na katre mu se munwane mfiri Onyankopon bu fuhia wo de ba. Ebufu a Jesus Christ de ba na nyefedi agro. Enye watimi wakame. Enye ni pasam. Eninti ne me baba ka bia kyerɛw enne pekoi bia so me busa o sese wankasa wote wono wo nsa wudi ya kyerɛ gugkwanman se ya kyerɛ wudi wo nkwanman ma sister wo behu no woda yesu mu kura be kyerɛ sa heaven no ko bi enkwanman no wudi wom because the Bible ni so wo be bia nwoma bi mu wo ye hu wudi wo nkwanman no mu no ye beto wa kyerɛ wo jatade ni Edi ne besi kwan ema yentumi nkyerɛ wodi wɔ nkwanwom enne no wasɛm nam na obaneka Unim wo yare o sɛ me ye doctor na wo ba me nkyɛn na so wo yare a upon degree sama bo nyina eni free a me free watwe wo mogya ko check ni bibia no me sa busa wo sɛ sister akua utumi da utumi didi ohin na ya o ya e wo sɛ wanso wo ka bibi kyerɛ me na metuma ko keka nnuro bi abom na me dia bɛsa yade me was a meti bibi free one upon degree sama bo nyina ye frɛ me doctor no e was a meti bibi free one o ansa na metima keka nnuro bi abom na me dia man e wo mu pa
Nyankopon wonim de etete wo ba se wampam wanka anko nkoto dwanim se wo mo na ye hu adwuma sister ebe soa nti na Bible ne say mo soa mo ne soa bre na mo komu buo mo mra me nchen na mema mo home ade soa be ne soa ma wo komu buo se Yesu Kristo ba untimi fa na mo ye entum konkohia eno ho asem na me no ke ye mo bebre ye frɛ ye ho Kristofo. We do all. Me a Christo ni me to say. So you see you be by ya body for friend your mother than the chamun. What that so the old baggage is not all. As we a Christo ni on sakrai. Oko kaswa was the boy. So watch him now catching sister ya. Me who say ya di we pa na do cross one young word you may be cool. Was the eye? I don't know who my time. So what you say? Wo be ma na wo kwan ma ya kasa akere no ne wo hu de ha no no wakwa ya hu adwuma no wo se e wo mpati se wi se wan ton wo ya de so anu aduro nya de wo benya eni ti makwan no Nyankopon wonyi wo fira busuan kontonkyire na se abusuan wo firi mu no mo de ba ko edi munya pa ya kayo mo de edi munya pa ya krono Modia edi munya pa ye beye. Modia edi munya pa ye pesaminkum nya ho ya nantintwitwa atro. Se wanya ho adwuma wo beba be di sofo so na ye trofo. Me hu bi. Sofo pa wo fra no pastor. Nso wo ye trofo first class. Wanya ho adwuma. So ati ase. Wushia na Christ asundwe nka wo se nka wo so. Enso yetimi ko kye ne tena se ma ne be kan sama enim de won fa na ni hunu ye de wonim utumi ka nso no ofra ne ho pastor ni nyina na se wo yare wo ma kwayo e ma yenka ne yare na ni ma ne hu se APC se paracetamol e na begimio ye ma me hu aduru na me ho ntome da bi so ati ase enti obi o bia wo ha ebia wo ye sofo mame ebia wo ye osofo ba yare bi wo ho a so wo ma kwayam ye ne ho adwuma wo be ma ho budi akasa wo ye sofo no akɔhye me ka me kyerɛ wo akɔhye fe eni tin na me sraw me kyerɛ wo sɛ abrabo bia ye bo asase so ye be kwa kubu ho akonta papa obonio ye be kwa kubu ho akonta enwoma bi wo ho a ye list me no mi enu abrabo gum ne breno so Jesus Christ ye be bibie nwoma bim na wo wanhu din wo san nwoma num ye be twa to ujatade nim ninti nemi busa enkonoma no wudin ye wom se wudin wo mu a ka wo ne ye be kire se wudin wo mu a ka wo ma atoro nya wo de sa se wudin wo mu a ka wo ma obi fa fromfraw enka kire se be di obi ho adanse kuru mu de wo hu ne ye be ka se wudin wo mu a ka wo ntwitwa wo nua nantiri se wudin wo mu a ka wo mokro no se wudin wo mu a ka dwama mo ka wo onye se wudin wo mu a nka de wo nyame se wuchiri no ka be fu bi dwane afiri ho udin ni muntiama bone aye ode se wo ye bibi kwa no bi ko ka wo senti we nso de mi be kogem de bia na me ka kire mai bi se omo se me se omo sha trousers omo be hye an ye no kore sister wo hwe me trousers na de akikire oto no so wo nya sha me si wo be hye fefefe se munim se mo nhia ada na me ko kasa trousers na hye mo be hye na mo sa ko ho ntokwa se munim se mo nhye dia ene ma mo nko ho ntokwa enam se munim sa mo be hye ampa enti se me kampa bu sa wo se pane na wo defend ayampa so wo nya sha wo be kokko hye because the Bible says in Tidia 20 years in ye trousers na chichiro wo to na sabi previous a wo ba afu wani mu no brother bia hu ama ni tennis in Tidia wo hu ama ne kon do ama wane wa dadada eni nti wo nyame be pra wa kadwamamofo ho eni nti me ka me kire wo market on the wall says wo nya sa trousers na wo dia chichiro wo to a Deuteronomy 22:5 kan na mo say enye sa na Onyankopon pa kire amudi yim ho no me ka me kire wo me ni atoro so wo nya sha me na da wo be kokko hye fefefe nkonoma no wudi emam ei mami no to ade na wo bu matan yes because to tell ni wo hoyi wo bu ade bone atan me na da yes me
wo enti mu de mu ah miss oh mu de mu nkoso mu fa nsem enyi mu ho no kaka bi kire mami no to se mi enhye trousers do la course na hye na nye mema de me mfa ho me se trousers na kikire wo to no me se enu nti wo be kokoshe abodam na hye wo no me se enu nti wo be kokoshe fefefe because a you figure a you to we shape and nti sa wo se me se wo be kokoshe na wonim se wo nhia ene nko ho ntokwa e ma ne nya wo yakra ade ne man eya wo ya ne means on se eyesa na Satan ama wakoma prim no ma buofu no de bufu abehye wo ni nyina nsa sema me ka ne ye na kura wo mpese wo beji atum ene nti wo betena se didi matam ma me no to no wo sesai me se wo be kokoshe so wo nya trousers ne wig ne guti so na me se wo be kokoshe o penti na wo dia penti onim na waka wano ko sese be se be mpredua sa wo bi kuru no me se wo be kokoshe fefefe wo so bi be ya abode fofora ene madada na twam ade na wo de ne madada free wiase ba be wura Christianity ade na wo de ne madada o every wiase e ba be wura oman Christianity yakoka usumamia no twade na okasasa me se mudi munni matamama me nyai kan o empare me se mo motem didi nti e be ma me nka na kore mimi hiamu mo ni matam kore be ha be me pese mo yami me pese mo tsi me hu nkonya mo ni di matam because be bia mo di matam no nkofo bi wo ho no mo nyankopo hia wo mo wo so mbete ne kore mo ni matam no mo hwehwe me no mo mehwehwe me last na me ka lady be Troy wo se mama no to yampa di nti ko ma me be hu wo me ko ba bi me ko eni edi watam e na ma me hwehwe wo na me be hu wo na me be di wachi na me beti wo nu masem ne masakra which is enye menu masem no beti wo asema wo nyame da edi na mimu enti nkofo bi wo mo platform ne so wo nyame hia wo mo enti mo fa me ko tsawo na mu ni matam no wo nyame nhim wo mo fo mo mra I like it me se me nyam ho asem ka me pese mu dip me pese mu sim hu nkonya me se mo nyame I like it me tia me ni age to mo nyame de mo ye kwa de ye comedies mo set the camera 4 hours in simuso na mo fa mama no so ankotena me se me hu san me ni age no ma den dan me and I don't call this me city me da mo nyame mo pekora mo mra platform me se fa phone fa me nanti WhatsApp everywhere because I need you me hian na wo be so me mu ni apagye onyankopon I need you me se ntidia mo ye no me se mekau me e ma no me se nkusi se mo be sakara mo me se dia mo ye no meka kopim se Yesu beba empare mi o se me de ma no be defe mo enye nipa ntina me tie o enye mu dudu ntina ma betena ho enye se dia mo beba be ye bebre aba be gu ha mo bebre benti o me se mo ye nipa tu na se Nyankopon me fa bebre Yesu Kristo ko ya okoshira pan no so nipa mpemunum ya mfa ma ne nkola akora nka ho wo ko no akra se na no wanya enye nipa dodo no eye wo mu ti Onyankopon asem wo mu nti na metia nti bia wo dwan bi wo platform ne so na wo ya ponche na wo teaching no ponche teachings ene nti wo sa wo di matam na sa wo dwan ne ba hwehwe me na wo beti Onyankopon asem nti mu ni matam me se me ne mu ngabu pa me se ntro bia mu be di akire nya me ma me so me ba be dane asem me nya yo me se Deuteronomy 22:5 say oba she ye no one shot trousers se me sha Lacoste se me sha me se me mfa mu hu me se trousers for no mo sha na chechire moto me mo na me ne mo nya ye bo ye ma mema so what you say a mema e different from a ma and intimacy munya show tom sa wo fra hu Kristo ne agya hye wo sofo se nya hye me mfa sofo wo sofo me mfa no wo yase mu ntwetwe monim na mo ho nya fa no because me se lady bi ka se me mesre ya ka bibi ya o se the port was here where animu wo dia tum se o port was o so port was when animu ni nyina de se wo gina hwehwe mu a na Satan ya katse na kua wa hwe ho ya yetan untwitwi makeup yi kakra
Wa hwe wani mu ya yetan. Unchichi make up people aka. Onye sure so Onyankopon kro pa de efe. Ade na mama mama no to dada mo sa. Chi make up ne kakra no ya tete kwa dodo. Na nse ntokwa wo ne ukunu ku nyina ne se. Ese wa ya tete kwa ne nyina ne se ukotie mama no to a. Wo se mo mfa duku nchichiri muti na munya make up ne ye. Na mo hye skirt nkosi mu na ase. Trousers na mo hye bi mo nyi mu nufum. Mo nim se sister wo mama ya tete kwa. Eni nti misra wo hye bi wai. Nti wo gina hye ne nim sa no wasosu. Everybody says dear pan yenye. Everybody says Christos me dear pan yenye. Hey, you need more musi boy. Yes, Transasia or musi boy. Mamma no to answer cry or two in last time Mihuno. La course and the nation and also cry a memory. Neither no Mikokosha Transasia. Sister is to the sister is to come in Penasampa. And so now the Bacopan or Kazan Mejigo. When you go make up and so parody. Sister will pretty pa. Nazo make up the Transasia as a pet. Everybody no Mejigo. Erade asumu ye di o ye erade onya me pesa me ba o channel so asumu ye din sister me se trafi onesu fanse ku teacher jajo te se de ye be se oyie me se sama no me se trousers ne me usa me upload pictures bi go me Facebook me nie me be kire usa wig no ukra wonim hye enimu no ukra na wonim twi o na me nim chicha trousers ne na wonim hye ncha mi o me dia bodam na me sha me sam yi twetwam se de be ya obehu me kala kora wo me sirem obehu ni ye enti wo kora de wonim hye wo kora de bia na wo kora wo structure ye de sha trousers bi kora na ani bi so what you say enso me dani nyina mugu nti me ka chaw se jai nti se wo me se mama me fans because they say me who say somebody make some platform so me nya fans na se go fo bibia sha se eba ebi WhatsApp nya sem kitwa mama no twa yet me se mama kwano mumra I need them me here omo because obia ne wo akra dodo a Onyankopon de ahye ne nsa se wo mfa wo mumre no enti bia me kra bi sha wo platform ne so enti ka nkoko di matam no wo mehwehwe me no mehe me wo baso eno no Onyame be che ne system wo nkobiem me ka me kire mo me nada wo woni pana no saa na mfa mame no tronkosi na munni natam na nchi ni pana mfa mra na me ka Onyame adwene kire wo mo no nsakra so what you say wase so bi ba ya bode fufura ne madada na twam nti ade na uti wiase wo sha trousers chichiro to uti wiase o wo ma won nsa so wo mfa Yesu Kristo se wo kra na waje nkwa mebo a nti uti wiase na wo ye peme wo twi uti wo keka makeup wo sha wig wo bo mesh wo toto ano wo sha ede say amawe wo sha ade na wo nufu mu nyina egu ho na accident nyina ene matric Jesus ni nyina wo sha bi e wo wiase o we are all these things we give wo sha mu kales on say okay kaso mawre wo hye ni nyina bi bia utumi toto ano am obi hia ka say wow sister in fact what toto ano pa o anya sem ketwa utito wani achi nyina bi mmie bani achi na monhwe na gya wo ma tumfutura mumoni so what you say wani achi ututu ni nyina bi na wakọ asole no obi preach no see Yesu Kristo ba ntimo sakra modwe okay Jesus Christ akaka krabi no opie nani monyam enti sister brother wote boni musakra wadwe na akoy no akoma wo nsa so Awurade Yesu meda wase me sro safa me mfom so ne me mra to cheme me suban dada mabra bodada megyae Awurade betena me mu fa me ye de ope efi ne kure me boni dada me suban dada me nkọ ho biem me frau Jesus sabra betena makomam efri enne edeko na fa me ye de ope amen. Okay, na ko cancer. Tama wo cancer ni nyina na wig gu tiri so na trousers show. Na wake kan makeup. Na wo mawure wake kaso. Bibia wo. Na susu ban dada. Wa brabo dada. Wo bibia wo ye dada e wo wiase wagem. Okay. Wo fi ho koya. Na de atinye na wo san ba sori. Wo ba ye tichi wo kakra ni ma ni yi ba ko fifiri to kolon. Wo ba ye no benye yini wo Kristo sienitia. No wasa kosisa niema dada na wuti wiase na wu Christ na wo ye no wasa kosisa na de aye wo no wasa ba bigina Kristo anim no waka kire ne se wo ye Kristo ni nti na mebusa wo usuba dada no wabrabo dada na wagyae no eno ne de he mebusa kwhye
See ye beji Yesu di ne de baggage si dada ne badia. Ene na no to ni kwase me stop me ne ni kwase me jai trousers hye. Ne ni kwase ntade a me hyehyɛ na yi me siri mu no. Eni kwase me jai hye. Ne ni kwase makeup me jai twie. Ne ni kwase me wig me jai to. Ne ni kwase me mawre so me jai keka na kampese madwuma me ye me jai. Enti se niema bi ho amfata Kristo wo be ya abode foforo wo se otwu hu firi ho. Na me ko club wa me jai kro. Na me wo mpana me jai me ne me mpana ne jai. Ni nyina ye niema dada wo because na me di ti wiase na me ni je ho. Na me se niema dada ni nyina twam. Afedi me ba be wura wo man Christianity a. So focus up me sinti we nso de me be kogem. Wa bra na me ti wiase na me ko wu se men hu Jesus aka me ko wu no. Sa niema na me de te ho. Na me yi me ho am. Sinti we nso de me be kogem. Obi ti me kan wo se ya tena Africa mpa wakra ye bi nhye ye bi drabru chafe ye be ye nia mame no che wase ye mfa ya tete kwa sister wuti asienti o me sisa tete kwa no so da ni madada no so wonya ya me si ataban pa unya bi du da man kan tra wa minue ne se me kaso no wa mfa me wie medjuma enya madada ida so so yi uda so te Kristo ma wa yusu ya utimi shy high heel na wa unansia ye technicalist ahantimi hanjami woni tua paasa wonim ne unansia nyepe wasra wankasa kodina hwehwenim ne resasema me kameboa wonim ne unansia yepe awie ya boy mu de mo amunjaje sister isikete wa hye ne high heel hye ni wo hye ne nase part mu se nanim ne nase nse eya hantimi hanyami esoro ye kokko na se yi tuntum woni tua pasa wo sra wonye nipa kokko wasra uwie ya wa mananso ho a wasa ko she mini skirt so what you say food fried rice uwa ayo no me kan cho se jai wa hill ni show so ukoto je na usisi bedi abo nko ade a ano to me hye me de e na watade na wo de hye high heel menya bi na me de hye me high heel me hye me high heel mani die bam me hye de se dwamanfo me hye high heel ni hye skirt titi nsimi ha emfa nante na me mete me ka mu soso me mfa high heel ntwa kwan me mfa nante Ghana abosia ne so oba besia na ntu setie ni na wa hye high heel no de na mabosia yi so na natade ntra ne kotodwe ade su kro wo sani mu nante na wo hye ne ye bia ne se di usi nante a esre kra keke shatade ne nsi fom kam shatade ne ni di mrem sa wo hye high heel a shema ni di mrem en hye ne se dwamanfo shakotene tutu la don't do that and the dressing is a winning now chama ben me na me nkyere wade sister sa woni obi ko competition na hwe na ntumi ntwa no na wa be closer to the person sa na ye no anoche wa moni bra mo keka me ho asem nyina ne se sa mo chake me a ntumi ntake eye sa pepepe eye sa mo chake my parents ni me bibia mo tumu say yes level ni ye different ntumi ni me ngri enti sa ntumi a ben me na me nkyere wade eno so ne ntokwa na ne say be me na me ma secret bi e wo me nkyere wade me mie woni me nkyere o se di si ye nema e ma ni di ba mma nyankopon tra na esoro na obo ne nsam nipa be me na me nkyere wade eno so ye ntokwa ntumi ntake get closer to me na me nkyere wade me mie woni but entra wo na nye ne kokwasa wa bra wo pia na manfo sere don't do that secret ye hyewetia one kasa wani tua so se wani me yakoko na se tuntum wo ye futu fried rice uwie ya wasa kwako fa high heel asade ya hye wo so na chese be ye dwene ho ye nte ase enti ka me kwa me boa wo me se shata de tenten na fa kata futu fried rice no na ani wu nti jai nti wena me ko kan mo nya enti sa wo hye na se me mame no toa fra me mame no toa se na me ya me dress ya me ni dia bam because me hwe wa wo dress ya ni die bam nti kire made fra me na nka me nkire wade enye sa na fa ade na me ho akoye wahi me so be de be se ne wo be hye o me ho be ye wahi ya me so be nya me ho me na se pa ma Yesu abeto and I love it me penisa chimbe me na me nkire o se di se keka ne ma bom hye ma ni die bam
Shama Yankopon tena soro. Ema ne nidi. O closet ni memetuma ba o closet ni mabeke kanema bom. Ama wa shama nidi abem. Enti se woni mie wo sa niema no ho. Fra obi a wa master, wa bo PhD e wo sa niema no no nkyira wade keke. Keke. E Christopher ma mo se trousers no, se mo anya mo jai sha mo ho nya fa. Chimbe me na me nkyira wo say, wo be jai trousers ni sha me yesa fra wa wurapa. Eni die bebe ma mo nya me yesa fra abone nsem wo soro. Makeup no be say jai ye, e ma wo pia. Onyankopon de nani mo nya be dware wo, e ma be ye wo nwanwa. You su ninti unti na makeup untimi nya you because what you su nti wani mu no of course potu osu beba potu osu technical less bebem wani ase be yetuntum wa ha be ye kokko kakra wa ha be yetuntum wa ha be ye sanetie nti se wo mfa makeup na mfa level a untumi nyinam enu ni bebrebe nti twembe me mame anotoa e die na menye a metumi asa so awrade ani at the same time a me ho be ye fe me kunu be koso ado me na me ma tip off na me nkyira wade keke so want me take mama no to get closer to her ni enkoye nim so what you say and I will get close to so menya wade say wo be ye group no me be ka ho me mfa ho so what you say wo hweso na hu mekuta na nya kokoye ho djuma nsa na waba so what you say enti sa mo ba ne ye ka bia na so mama ho hi me tu omubofu mi nyina de ntina mubofu mi maje ukunu ana mafa wo yere ma wia ma baje bosia mandiaka makodi watem edi ntia ni nyina ne se mi si nipa nsakra muso montiasi ma me no to a yetena asie ya yetena asie yi makeup mu na ne yeti ade bia nso wo ya addicted wo ma wo free mu a enye kom enye easy so what you say nti I don't blame you on that area so we are addicted. It will be it's not easy to come out. I just want me free sort of bow. So what yes, inti de bia chimbe will be a unyame asonimu. No one some fun and say more than soon so mubi, na muntumi nyina. And yes, sir, obeba be your tamfo. Into to obe fro hu Christo ni na wafa me ho etan. Wodi me ho anwinwi sa na Yesu aba. Na totrobento nabo. Wo yese wutu ane ya kyere gu onase. Wo se mame anoto ho asem ne hye omu. Na obede wanya taban no wotu. Afi na me ho asem ketekete na wakasasi so ade na atesa sister wonti bibia se twebe me na me ni paketu asa o nyame mu no anoto menye easy sa o physically and spiritually metima kire wade ma wo bebo nsem me ka me kire wo ani ma bia wonti ase nti no nyame de ma betena ho enye be ma ne yekubusa ne sesa ne yemfa so nresi o me you about to say will come closer to me ask me question and I will answer you. Me no nyina be yama na ye fe amunyame atena soro abonensem enkotena senkofa nsam na yusu uyusu dia ba wo miss makeup ne nya dia betumeja he yes so wo sra pa dia ba wo miss trousers no technical lesi untumi so what you say what your picture be to Facebook or ma fancy nyina wo mo sra wo akire but you don't know ye wani no ye tire kire ne ye picture na ye timi usam konkwam enkoye unase nyina ye technicals unye kokko na wo sra enti one for makeup and for level untumi eye sa na tie enti twebe me na me nkyiro ekwa be fo so jai sra na wo stick skill a wo be nya wo skin ne back eni ma be kama ma na wo siesie wo be di mu atade kala bi wo kora wo bi ho no mani kwa so wo hye am fata enkoyi na me nkyiro wade na metiwe abrofo kora sesa wo mo niema de bre me se kire me de me nhye abrofo na wubu wo mo na me yetuntum a wo respect me no abrofo no kora timi sesa wo mo niema de bre kire me se ma me no to which one do you want me to wear so collect na nya wa me no ka me se mo betena na me preach na me ka se manye we na mo buofu ni nyina ne se me se me pesa mo ya tete kwa so what you say beauty is not makeup. I won't fenya makeup and what comes from within and then you won't fe. I won't fenya makeup and you see a picture pair no and you know I did free ni pamuba and your man your friend is out fe and it's outside no and a motion the and your mobile cock show Miss Sister outside no and a motion the mobile cock shit. Who's the any mamma who could not don't wash a nika also be me on the umuno or come back 100. We are chrome for one no how papa isika da hokra no akofa wo be wonto madan kra so no beda usibue
Ba wo sorry a wo sis wan hye trousers an keka wonim dia be ma no no wo che sanye sa nete onyankopon asema waka so oba bra ho hye wo kukura sa ho bra se wo ni bi wo ye trofo ba ye kuta hu de wo nye de bia wo nenam na wo keka nkofo ho se wo dia daje kro ye de no duane papa e de ba ye kunu di ne tena se di nkomo wo tena fon so na wo di nkofo ho nkonkonsa hours na de tena fon so enti nye makeup o enti don't blame on makeup. Don't blame on trousers. Man sha trousers dia man nye makeup dia man nye said dia so what you say me say mama me fans on plot me ni se di si gym ho me kamu nya kokoduro kra ma me mo number me ka me fra mo na me mo ani mo di nkomo because mo boa me nkofo yira nti sa wo hwe na ntimi ntake mame anoto akọ he fra mame anoto busansa ne ho te say busansa mame anoto ai se ya be Christopher ni madada ne twem first na me keka me mo so na me yi makeup na me hye trousers eno na me kunu hu ana wajiga se mejai e di na me nye biem na me no ni nkomo na me nkyere wo se di wo ma nipa favor e yo nyankopon opon wo dress en wa dress nyina so nya me wa mfa favor mfiri soro anom wa onipa kuru hu ana wo ta wo be wasem na wo pe wasum sei na wabo wa ye hyerepe se ye hyerepe dia ada na mani bi ye hyerepe na so nkunu ntimi gya wo mo kochempa e di ntia obi utimi se yes wo bani nso ni kunu gya ne ho kochempa sister yi hu fe pa nso brother ne gya ne ho kochempa sister ne e di ntia busa wo say outside dia say you makeup ne mo trousers ne dia ei enya no na kipu be ma onyame na wo ya suti ma no no de ne nimu nyama dwaro baby a wo be wura bia wo nya favor e wo nipa nim nipa pa wasem nipa do obi onu nkuta ho papa bi ehia wa do de obeta wo no ye bonsam Satan because ade nyame pe bia Satan wo mpe hey sa na tie so what you say nti nyamu makeup no amwa ye no nti mu se obi wo hono ma nyankopon no obi obi an ho fe no obi obi an ho nyefe ni nyina ne se wo pesa colors no eye na ni so fe won ne bo abrofo obo obi kogu obibi mam no obo obi ebigu awom o ma binum ye skin ye fe abrofo bruni fita ena obo obi su tum so wan sere kora wo hu ne se na nikosue ena ne sifita na ade hu so what you say ni nyina nso nyese wo nyame ye ne tayo ni nyina wotena soro no hwa colors na wobo ni nyina ye ne fe so what you say e ye say time na yimu wo nyame wo nyim utie na sam nko ade wodo se di usi dobroni usi na se nko beji ekayi Israel fo nko se ke de ke nka ye de ke ya mama mufo ye de ke ya bonsamfo ye de ke nka ho nso hwe Israel fo nyina chi wasabeji ye de na ka ho a e kire se enye ya appearance you se ya ho fedi a ai eni se ka Congo ko nyame ko nyi obi a ho ko nyi obi a ho because African countries ni bo hu ni imu nipa he ya na nye common so what you say but onyankopon do obi a wo yesu tie ma no utie na sam no wo som no hu mu ni kuremu sa nkofo na awrade do wo mo enye de ne ho fe enye de wo ye makeup enti se Bible akachi ukunu se okunu do wo yire se de mi Kristo do asafo no na ukunu se wo ntwitwi makeup an hye troye sa wo no de a ene na nya odo kan na nya Jesus Christ de ni bia na ye last do kokwasa and nam pesa matiasi and nti sabri oso bebie ngoma bi mo de ye hu ni din won kon mo no betwena twena o jata de nim enko ye Bible no ni nhwa de se ye no kresa oso bebie ngoma bi mo wo ye hu din mami ni kan brofo mi wi amasa kan twi na be yire se na me nkonkon be boa me na ya na twi na de na me nkenkan bi o Bible no ko e de say Revelation chapter 20 verse 11. Or say, I saw a large white throne, and the one who was sitting on it. The earth and the sky flee from his presence, but no place was found for them. I saw a dead, both important and unimportant people, standing in front of the throne.
Books were opened, including the book of life. The dead were judged on the basis of what they had done, as recorded in the books. The sea gave up its dead. Death and hell give up their dead. People were judged based on what they have done. Death and hell were thrown into Fury Lake. The Fury Lake is the second death. Those whose names were not found in the book of life were thrown into the Fury Lake. I mean, Sanko Chi, no, just meet Makanwa. I'm what you see. Or say, Nami a decent, Nami way, a decent 20, verse 11. Or say, Nami Ahima fita kokro. Na dia otiswono, asasini osuro, janine nimu. Na wenya baby ama won. Na mihunu ewufuo nkitwa ne akese se ogine gina ahinwa no anim na obuebue enwoma mu na obue enwoma foforo bi a eye enkwonwoma no mu na wonam ensama wachro no enwoma no mu no so bu ewufuo aten sede won enwuma etie sede wonwuma tie na epo yi na wufuo a wowu no mu mai na owu ni asamando iyi ewufuo a wowo mu no enso emai na obu womu biara aten sede wonwuma tie na woto owu ni asaman twene ojatade anumu yei ni owuprenu na obiara wanhunu se wode no ahye enkwanwoma no mu no woto no twene oja tade anim. Thank you, Jesus. Nyame nkoko na beke kan twi Bible ka bitumi kan emuma bi wo hono ma me no mienu aprabo ayebo wasase so ye baba bibiebiem da Yesu Kristo beba epobe yi na wufu ama asamando so be yi na wufu ama wonka ho adano ubewu sepum ubia wo kapum wo ma wo kokko pum for so many years epobe yi wo munyina honhom wo munyina wo be yi wo munyina babonten owuni asamando wo ma yedi wo makosie ama sabre wo mu Hades wo munyina nso asamando be yi wo mapia bonten ye nyina ye ko pie Kristo atemu dwan na ye ba bibie nwoma bim na wo wanhu se ye tru wudin wo sankwa nwoma mu ye beto wo twene wo jatade na enum da no ye do betum and din nyina nso ne say is based on wabrabo wotena sase we so boy eno ne ye ba bibie nwoma bim na de ye sefata no ye de amam sa wo betena sase so ema entro edare wo ketre maso a ye behwem ye hwem entro ninti udin timi nkonkwan womanum eno nti ye begina wo ye wunyame bepie wo de wo gina ne san bonkum dia wode wo nipadua eba asase so be ye bia no unyankopon or record ene me no te ye kasai ade bia ye free na fie the whole weekend dia wo ye nyina abofo no ba ko gira ha ye record bibia wo ye bia wanam ntum everything that you do they record everything and inti dane so ye bibia sa ngomanum se ye biem ne ye hu akoso agyamfu a wodin wo mu a ukogem ukoshe edinti ena ye maye hu din wo ngomanum unyankopon afre ye wo hye mramaye nti na wo ko ka kye na suafo no o se mo nkyerɛkyerɛ wo so woni de ma hye nyina so what you say nti di unyankopon ahye so wanni so a enwoma no nya de awudi ye bekom wo be kokoshe ena me ka kyerɛ wo se ahantan eni nti na ma nipa keka na nim ye makeup tete na ni achi ya ahantan o ena ma ye hye eyelashes ya ho ofento aso first no ani susua no sa wuti fie na ukofa pencil me kai pa hwehwe na na edikuta no sa nhwehwe no bo se mete won ma ese because me free me ma me yem utumu se na me sa life no de me jai na me si won ma ese
to me na pio say hey edi e best fo adwuma na wo ye ha best fo na yese yo he maya no mo bo best bra no ye ka best bra wonim e ye tutu e maya no mo bo best bra no wo mu na yesa ne ma yo e kwanyam chabere oba e no di wukuta ahihyo e no wo keka na ni achi me na no wo beto se be yesa wo say best fo adwuma na me ye no best fo best e ka best bra e ye tutu nti wo yesa wo to wa ho feso se de be ye wo bi hu a wo be find no attractive e ye best bra first kura na makeup anya common sa wo mu gina mu no tutu fo no mu gina mu na wo be ko no mu gina hwehwe mu no wo mu na ye extra beauty nti wo gina hwehwe dim na light ti ni so a na wo blink nti bra ni twam a oh me se ba ko bi wo ya ha ya adana na mi twam ka me ye twa be kire mo wo mo kire ho temptation tutu fo ne go ya kire ho temptation na me bisa se ah na na nkofo wo mo kire temptation ene ka mo kire tutu bra temptation which is a temptation nti ba ma bi e be temptation bi e so ko wura ho na ko boy dwaman temptation ene ya kire go eno so ye nto si ni mo ko temptation store ben ya kire ni mu temptation me ba mi ko grocery store bi ya kire temptation wo tutu line ni ya kire temptation so what you say ye temptu and do you know temptation be tetewa bo wura ho no ne be ye ho yi nti ye yesa so obi tenase no se eyelashes so nyame dia ma no na nye obeto so e ya hantan wo kire wo nyame se onim nyansa obo ade na okase bibia ye fe wonani so no onim nyansa ne ni kwa so obo sa na wo so ma eyelashes no eye bebre eye ni bre nso so na ma nipa yesa nti wo ko hu bro ni bi na eyelashes no wo wa na me so wo se me eyelashes wo wo na wakoda ho ne de eyelashes asehwe woni ni nyina na se woni bre de wo sister no ho na woni bi no nti wo se wo koto na wo gibi eye ni bre oni bre fo bia nso ni wani di be ko nkwa humanum wo boa wo de inki be na ekotire gu nkwa humanum wasi ana ni brede mi mu bi adwamamo ana ni brede nti so ni brede so na wokoto wo tirinyi so because wo hu abrofo ye wo tirinyi wa wo so wo die tia nti wo so to aso nti that means wo ni brede ju nyankopon de ma wo no woni nso eni brebrefo bia nso wo ye bayifo nipa bia ni brede e ye easy se wo possess bayi honhom se ye yi wo mo ni brede nipa 100 tira wa emu 99 e ya bayifo. So what you say? Enti ni bre enye. Ewiase ni bi kura tonum, eni bre nyo oh maami abra eni bre. Wiase fo kura se eni bre nye. Na Yesu Kristo no beka se eni bre ye papa. Enti ye ni bre ho, eni hantan. Ena ma sister wo koda ho se ntwitwi woni ni ehyehyɛ eyelashes. Ni nyina na se di udabe de ma wo no enye. Onyame ade na wo bɔ me oba na wo se ka wo bɔ me eyelashes na tete mani achi kam. Na wo twitwi manim. And person keka ha. Na wo ye me ma me ye kama manu ye toto ne kama me sie chi ya wo di ade wo na ye tuntum na bibia ye kama so wate ase na me nufu ye giregyina ho so wate ase ma wo sai kura o se me nufu ni giregyina ho nti me nipadua mu no nyame wa anya ade tie o se me koda ho na doctor twitwam no de balu hwem na me nufu na ye yire wo me kokoso nti me ma ne hu anu mo giga ewrade ade na wo bo me to ye flat sa eto flat de be de me de jeans e wo se me kon ye kutwitwa me yam sade ye de kogu me to eye ni bre ahantan sani pa bia nsu ni wo wote se ya onyankopon be bia in heaven se bra bebe se ko New Jerusalem empire Christ se penti momento be ba be fa do wako enu na mo mpati no na me koso osiso me se bebia me se me bo moye moya no e ho no me se me bo nso mo bebia ya me ya mo famra bring it on mo famra mo me se mo me kan de nim mo me ka mo me fans mo me di matam me ni je ho me pene sapa because ebeye me de se me gina no kura ginam na obedi matam emma nti no wonder so be a force teacher no betna se e hye mo basa mu den se mo nkeka mo nim mo hye mo trousers mo rese meja mo mre mo be do no why not mo do no me ni pakro no mentano me kire ne se de wo ye ne de ni pekogem bra mintawo me kire wo se de wo ye ma na wo hye wo mabasa mu den wo de wo mu kogem by no kire se metaw me hia wa me ma high five and I love you so much but me kire wo se teachings na wo de ba na ye first teachings sa pepepe nti sa for me video no koto of platform so obadjem ba bia wonim nyansa wo pe heavy akodo obehwehwe mame no toa obeba beda na me fan
Onu omu ni matabo ho. Nipa ni bi nyi omu nyina na yeti dani o. She, enyi omu nyina na jimi o. Obi betra sia check nsem American. No akasa da bi o. Sister ine nsem o kan e konkwam. So we awrade dia obeba. Me ka me kira wo. Emponche na be support wo. Ah, omo na be support wo. De wo ye awrade dia bia, wo de dan gene beto ho. Tape no obebo no twice. No tie nsem a eba. No no afa no waje ka se ah. Na se nsem a mama ika ye de nipa konkwam. No obeba be hwehwe me. No obepa me phone number mpo no wafre me. Enti menya hu se mo platform so no be check kra ma awrade no. Oh, be say me nyai kasa. Nti antayo na mama yesa. Ya ke kan yenim ni ye bibi ye ahant ma ye bi pen. Me se me upload pictures bi ebe onwa. Wo hwe de maye manim ni metiri ho a me di si ho no ma. Me se me piesa na me hwenu mu bom me mu obi a me mfere me mfa ho. Me se me nya yesa ebe kase ye di ahantaya tade ye di wura me se wa me piesa me bra me mfa ho. Me mfa ho. Eno na se me pie party asia me mechia wo. Me si mani kura no mate metena kire. Wo mama ya no to na mechia me mfa ho me mechia wo. Hello kura me nka bi nkyere wo. Ade sa wa wo twam no aka hello mama. Obi ho no ma me se me hwini mu bom me ama. Na nipa kura nim se metichi. Chi, na nipa bi nim se metichi. Wo be me oh sister, can I help you? Can I give you some? Do you want some drink? Me say no, thank you. Na nipa bi nim se metichi o. Me se ba so ma me ko wura dwaye. Me ami kuro mu Chicago bi ko wura dwaye e ma na group. Me fiti ya, ante na eba. Nkofo we de obotiti o. Se ye mema no mo ba bruchi no me ya na ja nkofo ya fo mo disu. Ya he de o kire bi. So what you say? Ni nyina nsa na me nka chi, me nkasa, me nkasa ho. Me mfa ho. So what you say? Me nchia. So wo bo nsa me sria na me ni ahemfui, ene ahemafui. Ena me duru o manima ano to che say no na ba for so me nsa wonyem. Ano to na te say yete wo kache. Ano to na mo ba na. Enti wo ordinary person at on me mfa ho. Ni nyina na se me wig ni butumiti sa ma page ma bet ma ya hantan. Eyelashes ni se me ni makeka manim sa na makeka me mo resa na matade na me nufu mu guwa me mfo bia ho me mfa boge nye soan e ya hantan. Me fi se me che wo bia me different. So what you say? Me chiakra no makwa yesi a me chiakra na nka wo se me yibeni no obi hwe bani ase no ma sasi bani obi timi hwe me. I like your hair. Your hair is so beautiful. Ka me mie mani kura na me hwe na ni ase na me nka say thank you oh me feel. Me feel. Nti de wo ye no ma ye bi atwam. So what you say? Nti sa ne ma na ye e mani pa ya hantan. Aho ofento aso e mani pa ye kire wo nyame se de wo ye no enye nti wo se yen ye di ye ya hunim etoto ne ma so e ya hantan e manipa ye dwe makotena se mani achi se de unyame ye ma me nanye ntete fafa se pejam kosoro uwi a unwie sa penti ebi kwati bi koye tattoo na da wo mani achi last me kai pale di bi ba mi wura na ni achi sa ha yitu sa wa ye tattoo minim ebi kwa koye tattoo ene ye ni achi tete se ya no mo brofu bibiri mo ye obu koye ho tattoo ni ya ye ne ho na yitum natural iwi ya hyehyɛ eyelashes me se me wedding picture bi wo be de beto amo wo hye eyelashes hye me pa be se akon ayi sei enye kom. So what you say? Makeka me more so makeka me ni makeka ma no. And more na we makeup, the more you go, no, the more they teach you what to do. From natural to fake. Oh, what happened here? Because see o cheek powder. For cheek powder for her, ebe ma wafono ha say no, aye tra. E was we different color. So the be ya, ucha picture wa ha say no, e mu be ye dark kakra be tra. Afedi ye nyankofo bi a, wo mo kokko hyeda eye surgery e ma wo mo ha say no, eye sentu mu no wa ye na no say. So they who Hollywood for a chapter. Ninans aha no entom. So what you say? We are what the highlights ever found uhini so. A highlight is when you take a picture na highlight it uhini so what the highlight ever found. Nti alo the woman na chiro satan ya chiro said there be uhini na flat. Kone yenya na tenten preko. Nti wo kwa doctor de wo besi wo no wa ye na ye tenten preko.
Let's just say you don't need highlighter to do that. Hey, son, watch you. Is that son watch the into what throw the food do free back on what do commune? And to move maybe the Munyanko hospital, they is the cantia. So what do you see Kappa Cabana walk down my soft Emma and said, Doctor, I yet son you may make. So what you say? And I can say, fake a dear Bianso and Lassie. More no one you know about the say. So who could you know for a limit of time? A bedroom may be missing, a man may be on by 70 years, won't be her name. Obey time. Ya Mouja Janet second step. Lady no know ye. Or ye, the last name Yammy bombing me ye. No, a model. Or more you when you and ne penny picture never. She didn't any more ye. What is that boy with fling with a mooba? What is that boy? Janet, what is that boy? No, your model pie, ye come models, a woman, woman, not so. Janet sticking in no come. And ne, why ye plastic surgery now was why is that boy? Ya what do feel back when you do commune? Mr. One she ya would credit card back on Doctor B. So when you were Nimu, Uncle Yunufu. And the gun of some in a mock of it, some say Moya Moto. Baby, so you Munufu, you could teach a moto when Moyafun de Kugumoto. Obey exercise, a man is swatting. Was in the foodness, you could teach from Munato, number 2 in the hips, and Pija Pija. Namibusa will say, hips and the Pija Pija, Mototoria now. Mototori. And none of me person me say from now who hit 70 years near the meso and not so my hit 80 crony the make me compare me because who do you fake and the makeup na de be koye side effect wo munti me person me say so when you sika kra ye addicted to makeup obi a we addicted to makeup no every 4 weeks I was so koye facial treatment every 4 weeks. I was say your appointment every 4 weeks. I was say kokoye facial treatment. I was say yakoye wanimu ye because makeup na wo de kan and niam bebre a ewo wanimu emmoa e dry up e ma wanimu moa and to keep it up no I was say every 4 weeks who ko salon ye your makeup ye and they say facial treatment. Who could that one made in different ye the way fa ye the way chira near the tower kata wanim near bow heat your machine ye the bow heat no your bow heat no wanima you are near paper near side we afra na medjuma no timika me chirawa da ko mefa niema ni bi nyina asesa ni konko nyina ba bisia ma chirawo ekoye fa so yesa niema ni nyina. Every 4 weeks, I'm woman. Every 4 weeks, or my appointment. Who they say would you seek a cement? And this also we are chachadi and ye casio. Sister, who person we are poncham more pampa mumo. So what I say? More pampa mumo. Sister now, no basaluna every week. Would they be an uncle punching in near $7 an hour? Or no one, if you don't want doctors and lawyers. So what I say? Now, so do cement is Casa Wako Yibi. The other boss say mama me adam usu du kwako yebi ana to obeka mo sibui enu na wo kwako ye wanim nti sa obehwa ya fo ni to fom sa mo ko party na se me kire wade na ye twa videos na wo hwe videos na ya hwe ma no ya hwe wo mo makeups no ya hwe wo mo nim me pesa wo de se wo nyame ma wo mani bia nka wo be hu difference ya mana ye group na ye cha video no aye the video ni ya shada to boase na sha parties ni videos ni bi na sha wo nua ma no motesa wo hwe bi no di makeup aye o monim fu ni to form na hade se konkomu anya no abomama ne se si amponi o wo ko na nim no se wo hia na physically say na nim no enkoye. And especially when we sastra no kra de editwam ade na wo de sra na chemicals wom enye for skin no wasade makeup esa level so nti eno na obenya at the age of 50 we be kase wo de 70 years wa bobre wa so what you say nso me pese me catch say me kai na me be your wedding ena me na fufui abrofui omu di me pia makoje mani whatever. So I must say, they say bachelor whatever, which is me kura me hona nete me because me ni me kuna wari dada. Ya hon tek na me pe party aye. After the yimpia me pie free ho
hotel on ma ko fa carriage na be si oponko ya ayi esi na chi awoso wom adeya wo mo de metina so ne ye twa ye ho na awo no mframa no bo manimu a de ye chine ye me makeup be ye fe we awo de me mitika ayi ni mu nyina me wo so ponko no kura timi hu sister yi na ni nyi so wote ha so ati ase ana me ko ba ye oni nyina ne se wo mo gina ade a wo mo gina so ane se sa ade chi e wo sem frama no ayi de se cold no e bo manim na ade chi ne yi me makeup aye fe punishment ya wo mo de ma me no so ati ase ade be chi me sa da ya kwa ma na ade chi yi na me nyanye makeup na me kunu bebu samade oba na me bi don me yi man wo se wo hu manim na me nye makeup o se mame ni board anim na wo bi me hu wonim no no yi different cry se nya no to na me ni no na me se no order satan na me nye makeup wo se me ni bo wonim no na se di no yi different no na me hu de me ni bo wonim na afen me hu say yes am pa me yiri ni oh we de me tisika koto me moka na me nye makeup ni wie yeso so na obi ka che me say mami tama na wo nye makeup no oni me fe pa se no mu bo me be na me nim so what you say enti makeup was in nipa dodo achi nkoye bone makeup na motu di echire na munni hu adaje muntimi enwuro entimi nya de wasamo ye no eni munyai. When was the last time I call salon see your facial treatment? When was the last time? Ukoya ye bo $50 crowds muntimi ntua wakwa ye Chinese for so ne ma papa be no no de your facial sa uzo ye prema ni afra me na me chiro baby akoko ye facial dance ube your makeup frame na me chiro ntemo sora ni de stand ye man kiti ni de dam na wo ye ya enkonkom ye ntemo hu me ko kan mo si ayi mami ano chware na okasasa me kasasa sese wonya ya enkom ma na ye si bibi ngoma bi mu no udin enkom nti sevu sika na wudi ko ye makeup ne ne na fa koto cement na bo sese mama me nem so wodi kan bo bia wo so wa baby ote nsi obo kan ho eno ko ma wo sevu me kasika ma sevu anyasam keto sani ma mija ye no sika no chwo me se ma ye sa sevu sika we save money ye kunu no mai enemu nim secret na ntimo ye no mala pa wo ma mu busa bosia 20 wo munya bi mamo no ene ye kunu no me na me reveal secret na kire mo ni nyina ne se ya expenses ne do so otom ye makeup na ye to ne boarding ye nima na ye to ne boarding bra enti na wo busa wo yire $1 wonya bi mawo ne boarding wo wi na sa pa odi age enu na sada obeyi ni yam e wo mpan mu no wo pe usika age no ujari ano tutu bottom because sika na nso no ni enuntia ni nyina ne se ni bre ye pe bibia bi we ye say we ye fe mama nya bi we ye obi tumi ye makeup bi eh sister ye makeup ayefo na ni obi so ba wo se ye mi bi oh ye the blue can ha nso tumi se sister isa we ye the same makeup emfatan nso wo se ye mi bi ni nyina ne se we ye bi obi tumi ko obi apam kaba yi say na tie sister ni shape no de apam kaba wono so ni bre nti no de akopam bi na emfatan emma ye mi imitate niema enkonkon me ko kom si ai mama no tware na akasasa ono ko ye evangelist da be mama no tware no nye evangelist o me kira wade de wonte no puppet na ni met na makonwa iso akachiro de obeya se obi didi matem so what you say se wonte me fa won sam fa fun mu mebo maso mi de o mi okay ana oba hu so obeba na Yesu Kristo no ogina ho because wo bu atentene ne nti de wo ye no eya hantan emfata Kristo eya hantan o wo didi onyankopon atam wotuma say nya daje akeka wanim ahihya eyelashes arewre wani achi atoto wano akeka omowre akeka so asra dia kotena so de mu ye shirawo asafu ye wa bra wodi onyankopon chi wade ni gina ho no watie mu no watie o etese so for mama wo preacher of birth control one kasa wo ya abortion wo do nyame twemanso wasafa e de say bible ato na so se wo preachi so for wo wo yire for birth control so won sanka awade afena mfiri mojam wo kuro ya wo sorry a no wasafa bible ko preach wo bi se won sakra na wo so ahini na bai who are you fooling Ebra you woman emu
tia ebre boni mu ni we se ye wo nwoma bia ye ba be mu dia se nwoma bi wo a eteki records de ye wo asase so dia ene ne nipa da sani oba wo ya hweyi wo wasetenem wana muntu bibia wo ye biem ya hweyi. Be very careful. Adia wo ye no ebia na eboa flesh and blood but emwa Yesu Kristo. Who meti wo ne mwa no. So what you say? Who ma wo ti wo ne mwa no. Ade na soja ni ko pa adwuma ne yefa ne soja. Ne ya kire na tade a wonhye. Nurse ni ko pa nurse adwuma ne yefa no. Ye kire na tade a wonhye. Doctor ko pa adwuma ne yefa no. Ye kire na tade a wonhye. Police ko pa adwuma ne yefa no. Ye kire na tade a wonhye. Na Kristo ni back e woman Christianity mu a. No no de wode ewiase ne ma na ba be wura Christianity. Ade ni kon say Kristo fo nye ye custom. Ni ko fa wiase mu ne ma de aba. Wo ko kom say hey ade na akasasa. Enye nipa dodo na me pa ba mafam. Me pe wo mo mbiti no kore. Unyame wo otesoro wa wonhwe nipa dodo e hwe me wa hawo. One just one more 1,700, 800, 900,000. And you know when you mean show. Nipaka crebi no more so woman kuta commodity asem. Woman a war show. Say nipa 10, 5, and a waha. No mu team, no mu be woman or maso. And no woman come amunya me some edgia. And no when you will greet you, nipa do ne be guham. Say you nipa do na me chia baba fandia. And yen kaman kameka de mo pesa motie. Ememe kameka de mo pesa motie. So what you say? But enye no ntina metia. Me chimu kra fijim. Because the brain woman mu tia, emu isum. Me chira wo saniema wo ye no, e ma wo ya hantan. E ma Lucifer be wura wo. E ma wo bon kotoje na wo bompa ye wo nya me hwe wo sa wo se wo correct me mistake. Da ben na wako obi fie kwa han ne dan. Na wo koye wo se nchance e boso no, nchance ni ye blue. Enti wo se ututu na de green boso. Na fi wura ba beto. No waja wo sa because wo na to cement si ni dan man. Nti ade no Onyankopon so obeye ne tenabere wo yimu. Yimu no obetena. Wonte asore dan ye de nsa asiemu. Na yimu ne ebetena. Na nipadua no Onyame si ebetena mu no. Ne ye tena o si change niema wo nipadua no mu. Ebede no Onyankopon oba betena mu. Wa ma ne kwan so ma na metena nipadua no mu no wo case. Because oba oba no. Obi a wa ma ne kwan ma na betena no mu. Ono no ode ne ko. Enye di wo si ne kwan. Enye di ode abortion use. Wege trousers she esi ne kwan. So what you say? Hey mama no to a. Eni Joyce Meyer mu nyina me fa ho. Me wo se nyu mo si urade. Na wo eno na eteke mu no. Eno na eteke mu no. So do men gomoria na nipa sai na wo ho. Onyame yi nipa sai. No one nano. Nipa sai na ne wo no wa peso. Nipa sai na ne guo. Nipa sai 8. What the more wo muti na sem replace nipa more. Na sem pakafuni ho. Mi busamo. Nti so Onyame wo giga so obeye na de a. Hwe yi no amu bia na da wo. E na se sofu we crash trousers. Sofu we crack kan nanim. Sofu we crash wig. Bo wo bra wo mfa wo ntoto no. Wose di oye osore jana pede. Enyo mo si urade. Obi o wo pichi paso no bayi adokro wo ye bayi for demo kese pa. So what you say? Nso na Bible yi da na so why? Because the Bible will be mo nsabi mfiri mu me papa wani so. Obi atimi sua bi. Nti wakoto nipa ne so okuta Bible wo pichi no. Enkyere se de wo ye no Onyame wo pe. Obi o wa be ye teacher te se lecturer te school mu no wo teachie. Woni made no wotumi breaking it down ma wo sua de. Eno wo kyerɛkyerɛ wo bie. Nipa bebre ni be hu Canaan so mo nan si ho. Enti sa wo tena nsamanfo asafo ma wo bekɔkɔhye. Enti hye yi no wamfa Joyce Meyer me yi wo no na Nyame fra no na onyina ho. Ɛna so Onyame da so ne wo ho a wonim, ɛna wo ni ho so a wonim. Ɛne ti kame no wa nka me ya ade a ebe ma nkonkron atena me mu nka me nya ade a because of so bi yenti no
to janim ne no nyame nkokasa ne kobusa no no nkyere wade ena se wonfiri wo boni mu so wo tie ma onyame wonfi de wo pese wo no wonyi nkyere wo mfa because nipa ya wo se wonyame mra wo nche no meyi ade nkyere wo ba ya wasra skin na wo de ma wo no wo se enye wo se skin na wonyame wo de ma wo na enye nti wo se wo sra pokle wo tinkun de bo wo tie bijafo nkun na wo ye kokko Unyame na wo so omra na wo ba wa were wani echi wo se de ode ma wo na nyanti wa were toto biegu wa toto eyelashes wa toto wa no gom wa ko se sa India fo nwi de gu tiri so na otu no wapagya wonsa na ase yeshira wo asafo Yehowa nti wo to na ni no hu India fo nwi na gu tiri so na ho ye na bufu no wo pe wasoma bo no wo pe wa mo wa bo butu wa bra wo popo so wo bo na butu ti se de wa bo akola masupo hini no wo ntumi nsu no wo pe wa bo sa to atwe Ukura uyi nipa wasi ufie no uwo mra ufie ho utumi kachiro mufie ade munsisi ha ho uko no obi amfa bibia ntu ya na abofu usi wudan ogana ukọ ya ukọ sisa wo sisters betena fie num a wo maye fie ne tantanta uduro wo so betu wo mewa se wo so muntu wo so ma se fie no woni abrede ndende wo so muntu wona mompai bo so si ntu wo mo mfrifie wo mo ya baifo wo mo se ufie enti mprai no Nyankopon bo wo nipadua so wo be ye ne tenabre wo mu wo ye ne fie na wo de niemofunu keka fie no wo kura wo don sesi dan wo kono obi ayi mutan wo betimi frabluchiri ko Ghana wo se ya se ne fie nti wo na ho be kwakoda hotel wo betimi jiga de mo ye fie ni mo mfai hotel ma me no sesa ne niema kugu hotel ne ya ba ne ye pa ne cho bra ye pa cho yesraw sambra fie yesraw fi ne ko yenye fi hatantantan bi na oh God wa bow se ni suban se ne se so no se wu mu no obetena na de use se ni padua wo di e de say makeup any eyelashes I say ni padua no akotwitwa wo yefra kugu to no akotutu ayi unufu e de roba akohyehyem nkoto correct unyame mistake asra ayo hanchimi hanyame esoro kokko asie tuntum asenya daje ahye mini skirt abejina wo se mu betwia wu eni wu oh me se wasema wo kan ne no a e ho ansa na benya se de wo ka mu betwia wu ne saa nso wo twia na de wakowu saa pepepe wo betwia na de wakowu nti wo ka wo betwia wu amenye wachinye sister twia ne kokowu flat munye no mu fa kowu oh easy 6 feet under oh wo twen dendenden Mrs. So na mfisa wo betwie nyankwa sa wo betwie lewudi a ene sita wo ku mesi wo be wu fe wo ko hye se wo ni poda sani wo nyame abo na wo twetwe wo nyankopon no wo case me kame kyerɛw man kan kyerɛw a menue nti de mo pese ma no mo pese mo ka kyerɛ me bia tell me se me nyai kan wo tom because bo mo chichi so firi nsia se be ka kyerɛw se den kyema wu a yenye na kyinye ade na wo tena sori dem na wo bom pai so nyame won konkromra wo so ne so de na chiwade ye ka no ade wo na chiwade ye ka no ye ka bibia wo se ye ka bibia sie se ye nipa mpo tama ni susu atete no ye timi fa hwehwe ene pense keka ye nim e ma ye maame nom ne ye nananom timi ka kire ye se be si bra ena ye imitate ne dia empra hin wo no asafo urade empra hin na Jesus Christ enti ne Bible ne se men kan kire o se ye bibia nwoma bim na wo wanhu di wo nkwanwoma num no ye beto akene wo jatadi nim sede wo so waye asode ti nyame ahantan ti wo so wonti gya iba o miss enwoma na nya de awudi mekom because wo so wonya ahantan sasa manaba oh wo say wada na ye kama nikes no mun hihye munyi mu srem sra yusu na wona se nye tuntum na woni munye kokko ye ne sa siusu na wonsa chi nyina nye tum ne chi level for makeup chi level to ani chi kekawa no she eyelashes koni mo Brazilian wig ni ngutri so nya komo ko sisa wig ni ngutri so se kwadwanchi bo rasta din se Jamaica ni afi no wo bakrumu yire ho boni nyina bi ne sra ye ubi hia no kasa sister ku ya ho ye fa ka chente nyame na ye sadi wo nyame atam no wo beba beto me ni umiru Mrs. Samayabay, Shatadi and Traukoto Jet, you slim children member. Was so to Udu party na sia sabu pa, Koto sorry, Sazun to ne one corner. A drew Sunday as I quas on them, Nakoto Yishira was suffer you, Nakoto correction. Sa, Nedan, Nakom, on the moon kiss.
me come chira wo sa wo si wo betwitwa na wonye de opay de wono de ntimidi de me come ya chira o Kristo ni ba ma wo so wo pe heaven akọ mesra wo fa wo nipadua ni si wo sa afode ete ase body abrabo a wonyankopon pe abrante a wasi so a wotumi aye adwuma wonyame ma wo hoden ma wo aye adwuma koto gens fa hye fa bet ni bo sisi wo se da meto na wo yi na wo boxer shorts di abonte wo kire ma ne se wo to ejinejine mu boxer shorts wo sisi mu ade wo mmra na wo ti ma ne sintidi ayiro ho koto jeans na ayese skin tight ayese edisai yi balu ayede hye yensa no gloves ne fa hye fa jeans ne tight ho se gloves ma wo be yi jeans akwabra ni mesum no nworo entaito ne fa wo be ma no tumfufum ne fa 92 man sintudia Yesu Kristo wo be ba beto sister ye na wo komo ochina Saturday wo koye shopping kokoto to jeans skinny ko hye twitwa bi to picture Facebook fa bi be kire ma me anoto no hye so woni shape ya de sha wo de wo shape ne be yi so kire memmen mu free share e de say try as nyenne mu bebre mu kunu empran no mu da fi mu makeup ne mu wig ne nyina chi mu kunu no mebusa mu sai na mu kunu no da fi the whole week mu sai mon kan kire me mu sai no mu pia mu ba mon kan kire me some wig no ene mu makeup se ne mu eyelashes ene se de mo twitwi anim na mu dresse ama mukunu no madomo say you dressing the keep wo ma mebusa mo mu say na mukunu da fie the whole week o mo girlfriends yes na na wo twi wani matwetwi na wukunu wo ya wo hu ana we kira wo say enye no the keep be ma otom ya so ti ma awurade no mo wa no mfa dom free so emra mebo ne just wo yi wo de wano eyi hu ano eka busu semti awurade kan samfon a wo betena wo no obi kan onyame agye na ato fie di na tem no ye no me na agye so me ka me kire enna me kan bia kire sa wo ye badwemba fa uti koto somiye so na dwene nsema me kan sa wo nipa da sani sa wo hwehwe mra na obi aniso a wo de ne fa kwan so na ye ti asasi so kra enye Yesu Kristo ena ye president Trump onye on na ye president nso wakacha osese woni nkrata social security wuntumi nya adwuma okruma na meboa wo do so ye be ma pa kokubu ne mra so ne nchew ye do bakokoto ye be board wa kokuru wo se wo no nsan drive wo so ye be ma pa che Trumpa koko drink and drive na police nso obu na bete ye be sizu lances out the drive wo be ye mobo wo tra nye ye be wo ti kodo wa kokuru mo bebre se mo titifie mu wa hode pa ka mbetima ye adwuma de nti na wo nkwadwuma ni nyina nsa woni nkrata meboa e de nti na ma wo tifie se ka we wo sa wutumi koye adwuma wo hyemra bi ase wo po wo mpo wo bedi so wo ye be ma pa na so ni so a try na hwese ya mo anko ukruma nti ade na Jesus Christ se wo kwakosisi ba bia ma ye wo John 14 wo se mama koma ntutu munyi wonyankopon ni na meso munyi mi ni na tena bia pi wo meja fie antes nye sanka me nkasa me kon makosiesie baabi na me kon me kosiesie baabi a me wo no me ba be fam de makono wo hwehwe mra se munni so se ndi unni so wo so ukire dwa mama se ho na mfiriba na ntintwitwa atoro beye pese minkum nya ho ya akoro no wo so ukire wo se ho na mfiriba wo se wi hia branti gya hia nya sa wo be kwakohye wo se ai man hia na me hia mami brains yes mami ano twa won daisy da nim se di daisy sie so wo daisy sa wo jema brains mami ano twa wo ti won ma wo ye ene ma no ensa na nya mamo mami ano twa laka wo twetwa bia ka wa wo hu e ma no omubu ni tot wo koto so omubu no omubu tot no a oh me yi wo hi ade ketewa bi kap ketekete ne kutan ye hwi tot no gum ne de ma no gona me se ma brofi na ma me hu ye Ghana party asisu mi hu wako pa ohima ne te wo tutu ne tuma wa daisy no te wa daisy sister ne te wo no ma wan fa bogenya so anyina ne se ye de wi afrafra nsa no wa daisy no te wonti gya yasase aban wo kan obeka bi a kire woni be ba ho so no buru nia be 7 me kam kire wo fa ho wa daisy e sha wo friend shot si kakra bi se no wo de agum kitwe unkoto se bia towards in nim dabi eh just a little bit onye kugum sa na nisu ye na yire ni yefunu wonti gya unim na akoka na dio de beye obeye mompo
mobo nti obi ho no mo betra Facebook wa daisy no wote wo sister wa daisy no wote wo na kuma mu wa shivi na manage no mu nyina ye ne dedede nti oba o ka fon ko a obekira onima ye ti awrade wo beto do oba bi ti ho no wo ka na je wo bo wa daisy no odisi wo nya nkonkon na aboro no sense but me ka share awrade nyimu nyama no to me betra na me bubom a eye ho nkonkon na aboro me sense nya petition na me no eni nti me sra wo munya hye ye mema ne emranti abuchifo nkwade na mo de mo se tramo ne ho ahwan asra mumra buchiri mehade wo mo hye no professional wo mu daisy emu ma ne mema wo mo hye no professional nya komo wo ba yi na se ne ni de dawie ma ye bonyu bia na odi mirika ko gina musa no wa hye o wa daisy no wo gina ho no wo mfa nkra bra no wa hye o wo mfa wo be ya bruchira sofo ehye wa daisy no wote wo no mfa ho nka ngoko na wo so wo buru ye nsanso we de physical days wa hyiam na ni ayeko wo mfa ho uwi anu de eye drop agu na ni so na ni no ni ko san bi bible no ma and almost again was say yeah again almost your friends say anochoa and one no say man mo na ge o yale ana e man na wo some dress na mo ho ye fe so what you say I was some dressing na mo ho ye fe I was some timi dress na traffic che wa sorry dem I was some buy it mu say yes man na be I was say back and front a shaking na mema you who say yes when me bo man na mai e dey no watch lecture so what you say no can be a good now so man the fans you bless my soul pastor bless my soul pastor who dey preach you ni nyina ne say wo show abesam dey wo boni a wutim wo se koku wu de hye was it cool? But mammy not one part of Mishimu Crafty Jim. Mishimu Crafty Jim. Some person come chow. Miss Sidia Utimono. Some person say yes to Christo in your membana baon and said, yeah. Mary Magdalene, no person in your messano or partner Hunchi. Nintadia no shady butu or Rugu. Said you know, can the name, a name of Funo or Rugu ho. Wapano wachi enti sasa subane ne bitum no wabedi Kristo achi a wo so pa ho achi entina suban dada nim because wo ba brabo no obeyi suban dada no ma suban foforo enti se wo da so te wono ma suban dada ne nkoya suban dada ne nkom ma suban foforo ma ye kire se won sakrai enu nti wo bete se mame anoto kasa obedi matem yes ne nyina ne se won sakrai Dientia wudi matem nyina ne se woni menya adwen nyina ne se sister won sakra yo eda wano kekese wo kwasoro because wo sakra nka won sra ka wo yusu da ka bi jan fo nku nka ntem nka won fa Brazilian hengu tri so se ede say Lucifer kanye ka won yeda ano tuwa me be ya abode foforo na ne madada na twam no Lucifer nyin me yito ho me chire me different me my difference ba mu ma wo hu se we ni old anochoa na we ni new anochoa sana wo se Kristo ni bia wo be ya abode foforo na madada ni twama e wo se physically spiritually ye hu nsakra ya ba wo mu e wo se hu nti san nanse wo so wo ye Kristo ni wo da so ti subanda da mu kire se wo nsakra ne sa so wo no mo nye ya na nipa bi ya na mo enyo mo si urade nyina na ye Kristofo na se Bible ne di kan ka kire hwe yesi asoro dem aye ma na ye Kristofo nkwa na te o even asofo no kra nyu mu nyina na ye bon sama yi ne di o na urade so yi ne di nti ye be yi food to fried rice ebinu mo be bo binu mo ma ko heavy so what you say onyame ma Kristofo no nkwa ba be gumu a asoro dem ho enye de e wo se Satan ma ne bi be bodjetai ebi ba be bonchene ebi ba be ye oshes ebi be hihye nkonya ebi be prapra asoro dem ho ebi be prapra nkonya ne so what you say ebi ba be bo me ye all night crusade ni niema wo se Satan ma ne bi be frem wo ma me frem aye no so what you say nti nya Kristofo kan nti asoro dem ho asoro bi ho no ma nipa ba kokoro mfiri nko that to trobento no bebum asoro bi ho nipa ba kokoro wontu including sofo enti nipa ni bi ho a wa ya bo wo mo se wo mo nsei ye wo ye ko hye won ye ko sei won eni nti wo mbeba be fra mo ma be pija adwuma no
o me ba betua offering ni di sia sori dan so no mo kasoro ahini o mo nka ho nti wo mo sa na ya no ma yitintintintin ade we yese me enya wo se ya nti we nse de me kogem nti no nam choro no so saa no o ya adoye no otua sika no otua offering no otua tight no o ye bibia obre no ho se wo kase we yare ya no odi mika no okohwe no nso saa ne boni nkitenkete no ne de na kohye oyi akwai bo nwumo ante o se ne susuma se boni nkitenkete mi hu ya sebe ha mi ankamanyo wo ye sofo panso na konkonsa nipa first class wo ye konkonsa me boye nsama wodi konkonsa sama ka se oho ne katrama yi entronko a di wo hu ye wo se me hu nso kwa wo so ye pastor so ati ase wo be kan wo me adoso hwe na nka nyame ma no kwa na mfo musika na mi nsi asore dan e wo sa di boyefo ne be frem bi ye to wo frem na mo meto bi mo metina konya no so bi so mo kohye eye sa na tie wo mo doi wo mo wurade no o mo ya de hye ne die ni monyam wo mo do wo mo wurade no o mo ye obedient to nasem wo mo nsori ntia nasem sa na tie enti wo be ka ho ami ya doso enti wo kona sofu bi preachi no wo ma ye ho ma obi create me ye share the video nso no wonka ho woda so ti ne boni nso wo se share the video one brother ne netie yenye ne ho ade nso wo se share the video enso wo se pastor God bless you will bless my soul enso no woda so ti konkonsa ahoye apese min kuminya ne ntinchicha no woda so yusu woda so the winga good it so nso wo se share the video sister you don't share na nkofo ntene munya nkwama o mkra na wankasa de wo kohye be kan ye ho mie no so na wonka ho be tia ofri ni bibi so wonka ho la enti enye me wo so mo yitintintinti after the body obi amfa banko gina mpamo sister ye mpamo because of so what you so ye mpamo because of so we good so what to wanim what to wani cheshe eyelashes ye mpamo brabe kan ye ho ni tia ofri ni bi me come chira wo ye bayifo abra fa offering no tight bra be tie bi ne boy na so ne nkoso ba heavy ho party woni be hu ke na so nti wo ka ho onyankopon ya ye dia wo hwe mu nyina otumu se sister ye bayifo de se brubru nso wo de bible ato ne na so wo preach ni nyina ne se sister loduka de man nyama na wankasa amtenam bi yes edi pastor no fa to ho so loduka no man nyama wankasa me se wo nkobi o ebe yo se wo da so preach na do onyame echi wade ka ne wo kohye yes nti obi timika na sister we wo chi ne nimpa o hihye ne trousers o preach kro moduku nso wo tene ne nsa na nkofo onya yaresa na aboni ni me say sister onyame wo te na se ntia ka bete ase what wo ye somebody nipa ni bi go off and so ko heavy wono ankasa wo nko bida because wono ankasa wo to dwade so tua onyame so adom no de ma na wonyi mfiri ne nsam da wo tene ne nsa abubuafo be sore yes enkofo be wo yare ya obi nya yaresa obi hu ho sema ka kire wo so no wonka ho nti no se nwo mo si urade nyina e de be ko soro himem na mom de oyo soro jana pede ma mi bi ti asore na chi o mo broni bi wo twe ne bonto wo ti asore na chi ni dokodua hye nanum brush kro nya bi ntwetwe ne se sofo no udina popit na o preach na nkofo titi gu no aso odin ti sofo ne kwa akohye ama maame na o ti kire ho na ko heaven me come kire wo enenti o enu nya me empire asase mu ma wo nko wura mu no koka ho ne no so because se nyame ma ne ba na so ro mo bi eni ho a ho nye de nti be ka ho futu fried rice bra beka wo be hweme e wo ha wa bra wo ta me wo ne me nya gyen a wo to fie wo kan titia me wo didi matem beka ho be ba na bia wo be gina hanu ma nipa no 100 and something on so ba be join the group no beka ho so na anka ho because akomani agina wo didi na hakora en fata Kristo nso wo hwe unso untumi nko wo be da wako achu system nso na wo kohye because asema make kan nyina mu bia so mfaso ntumi nyako and the Bible no so say munyanya nokure no hunum die na mu gya kokoye bone ho no yibie ni wo nti wo ba ye maka cho se ba ye nya yusu nye we ya hantan what be pa nso so mfa nti e kire se wo kohye
Nti beka ye woni no so sister brother. Beka ye woni no so asori dem o me nsi ukwan da. Wo sori akwa asori. Sunday or chinechi to atade no so fa wig ni ayi no ko. Wo ko to offering to tight ka ho. Boy ye ni empege Nyankopon asafo. Ni mfa kwaje nkofo bi onyame yi wo mo no mfa nko na wankasa de wo kohye. Me ka me kire wo. She video no bi koti bi wankasa asem ne memfa. Na wo fie o ne didi matem. Na wo bi mete na wonko heaven na wankasa kokoshe. Sa no onyame ye na de hwe na aka se onyame wo ye nyansa ni o. What to listen for basasi so said the bear will be to me in the money. Yes, what to Satan basasi so said the bear will be to me in the money because to Satan never no be differentiate between your member and Satan. Ntis wuni ha ye nyina ye be ye ho kokwasa ye be sese ye do awurade so ne no nti Satan never no oba be kire nti ne ahwe separation beba de obedi Satan ye chie no no onyame de tesoro no wo hwe de oye ne dia ne de onye ne dia eno enti no ma Satan ba Enti mema nyame wo ye nyansafo nti wodi boduku kotena sore dem ho sekete si unase so be ya dokro wasra watoto woni achi ye count ye so for sese di so for atem keke bi kire wo ba wo ko amesra otua wo fre no tight bible so mamu wo nhira se oje tua bi ka ho ma wo musika ko pepa konwa no so ka kire ko hyeso nkran wo hia na wo se Christ asomdie nkan ye boye hira wo sore no munye dede ko enyum no ko afo emanyum no so atobi to be no one de and sound no good but one kasa wunyata by na de tu nik na so nyame wo yi man kasa de mon kan no so e why you nyame me wo mu yesa ketuwa bi o eninti oh me se why aswodi e kire se enwoma no wudini aswodi e why nyina ne se enkwonwoma sister bra wudini mo wudini Yeni dini bie ni wa ubeka hwema na ti ontie da di bio de nsembe yi ni ho no wo de nkofo be ye reference obeka ka bi wei hun konkron so sese ada na hun kunkuto dwanim nkobo mpaye na hun konkron mie bibi so nkyero hun konkron so sese usure wadi di sa konchine kura ntimi nya bi nza konchine ntimi nya bi mpaye 2 minutes kura ntimi mo nso wo ba na obi preach na waso seja na buofu nso Kristo sum eyegoyi Kristo sum eyegoyi ena tene ne nso bu ade bone atenti to wontuma ntene a wontumi preach obi obeye kotro bodwe preach no be preach so na wankasa wabra bontene nti wo hwe nipa bi a wasakra pa wotum so wapa ne ho achi obi so oye side by side because onyame turu bi wo hu se nipa bi wo wafa e wo so yusu no oje wo mu ba wankasa ankan eno na wasomba ye den ye ma bible no so ye kan na so wadane no ye kan na so wabutu no ye kan na so wadane no ye kan na so wabutu no na ma ho fans sandete ni nyina ne sister wonka ho muti nyame ase a me se kade ma bi be easy kan ha ho ka wo hwe ne se be yi no ntimi nyem anka so de bo kwa kansi ho ka wo hwe na ni mofuna nkonkom no kro no a wo bo na dwuma mu nkofo ho nsem keka unya ye na wo so meku mpani fo ka ho wo case o me ka me kire wo wo di brother no ho konkonsa na yiri ekomo ye no sister na fe no free Ghana aba mu di na temo se life kura wo nimbo ofiti koti ana mo ye no mu ko mu party na se na sister iba ho bia na mu di na tem mu timi di obi atama ka ne se we woni nkrata wo mu timi di nkofo nkrata wo mu ni kotena se di wo matam mu timi keka wo mu nsama me ka se oh ho mutimi di wo matama ka wo ba afoforo obi tumi ka na se wo ba afoforo me na mde ne ko shopping won fa ne nkura sese mfiri wonko na ge no na niti da be wo ba afoforo nya na me na mde ne ko shopping tries the sekura no ni mi hye makeup kura me na mde ne ko mo ma yitwitwi na nim na wudi na temdue dio we chese won saka ukohye nti ne se wudi won kwa nwoma nima nsema mabobosu ye hwe se wudi wo ma grade yourself ni anhye se wo biebie nwoma no mu a mi se wo soro en osoro ni asase dwane nanim wo be dwane papa nanim wo be dwane nanim nso woni ba bi akọ wo se apobeyi na wufu ama wo de wukotopu obeyi wama asamando ono so beyi na wufu ama da no bia yi nyina ye beba be pi Kristo atemu dwane enne so wonam ho no abra wo boni nyina abofo no ba kudi ha ye make ye tepo wudi obi atema ne atwo
oka obi ho asem unibufu obi omuna obi odidi obi atem ntade fi na wo hye atade ne ti nipa bi sintidia wo ko brada bi hwe ne to wo ye wo ye sei ni nyina ye kiro nti da mu ni nyina na list na ye ade no so ma papa oboni oni yewe ade mu odru ne de akoto we so besaw na eguso na etwen ti egredia yes no we ni kwase ne di konkwan mo no da bi nti sasabon sam be fa no kosie Yesu ba ni ya se udin so wo mu na wugimi a ni ya ayi maka ni ya de cancel din na free nti one save enye forever save o me ye save nti mami nkodi bone one save enye forever save wose fasuru ni ahopopo ye wo kra nkwaje ho adwuma nti se wontumi fasuru ni ahopopo nya wo kra nkwaje ho adwuma due Dio, so wo Kristo ni no so bi be ya bode afofra ne madada na twam na woda so de ne madada te asafo mudidi wo nyame atem e kire se heaven no watwa odi afrim wonka mami no to wo bu ate na onim se tere ne bu ade bone ate unim atre ne fu ne be bu ade boye ye ne be bu obofo ate yo na unim hweda Yesu be ba atre ne fu ne be bu abofo be dom ye to wo mo ba asase so ye ne be bu o mate ye tere ne be bu o mo te se enfia nti ubufu afu mi nyina nyem ngongo ni nyina ne za heaven no wonka ho wo kwa so dem aya wo hwe sister ya sakra pa wo hwe no ho utumi se wa sakra nso nipa no bi kura gina popete na ni moto nyem nso de waye no ho di gina ho sister won sakra yo wonye urade dio wo be bo anu yato nyum na so dem ho aye de nkanye nwanwa wo be kum na nipa ba ko pe anamienu na ne dress ye decent e hwe urade ni munyam no mo maka nyina se one service forever save ukoshe me sra wonyame so wona no ene na me ka na mo buafu no me ka wo ukoshe na yes e ka unsi no ma honhon no mo pa me se wo be hye wo be pai because se de wo ye ne konkwam a nka me ka se wo be hye anka ma ne ha okra wo anka se wo so wa honi mabufo kra okra na otu nipa biam na bufo ene nti ye kan bo sa hye se wom sa netie nti me sra ene sakra na baby ye dru no eye brebon Yesu Kristo oba anything can happen the trumpet can sound anytime any moment men she will be in fam obra wan kasa ni wunyame ntam nya kronkron emma oni pant na kire mprezi wabra wunyame woni wo ma wunyame won prezi na ni pantaw ntina me sese monta mi o monkeka me honsem Wuso a upo hwemia a utumu se mami ano to level na wa hit me ntimi ntake o twempen freme mami ano to level na wo ntimi ntake o timi ntake o di akela be wula show ma wula show u secret ne sai na mmie woni na menkyira wade yes so wo hwe na wo ntimi ntake mami ano to come closer na memwa that's it and I can help you also mi gina wo nyankopon asem so ebebo Enyama ho odi onyame nyansa hon konkron be ye meboafo ibegina wonyame asam so ebeboa na obe ye abode foforo na ebeburu nipa adwene ne ntiase so na wonyame de nanim onyame bedura wonim ubie ba bia obenya favor keke nyekom ubenya favor me favor no ekuta me se ni nyina ne se me ye obedient to nyankopon asem nti me ba bia me pie bia eda na ye mbie ma ona no cho me duro ye bia ma me ka me kire wo me mfa ho ni degree awabo eda ye mbie ma ona no cho me duro ye bia ma yes onyame wo bra wo ho asema na sa netie eni nti me sra jai tintintinti aso den na be ka me ho ni yensom urade honhum ni nikuremu na opie na ni monyam a yetime akodi densa da me da mo nyina ase akwa no wura nkasa nche Asoli c'est pas ça mon salaire ou futur le frère Audio Jungle.